Giikaro kiria gitabanitio ni urugamiriri wa kiama gia KUPPET kirurumurite marakara ma arutani aria merumite kini makiuga ona kuthiatia matigucoka wira-ini amu komishoni ya kwandika arutani TSC ni iregete kumathikiriria. The schools are not running and they are not going to run. Yes. KUPPET power. Wow. For the next 1 week. Yes. Even beyond. Yes. The teachers this time have vowed to stay at home. Thini wa mucemanio urio cireiro kwa ibinda ritanyibeire mathaa matano arutani aya makiarira mibango ya uria megutwarithia mugomo uyo na mbere muritie aciari guikara na ciana ciao micii-ini amu ona ciethi thukuru citire na mundu wa guciethomithia ona kana gucirunga mitugo. You cannot keep students in school with teachers who are casuals. Kama wikae na mwana waku mucie nginya hindi rio ukaigua arimu ni macoka cukuru hindi yo niguo ugacokia ciana ciaku nigetha riu cithome wega. Mageikia mateta arutani aya ni memenereirie komishoni ya kwandika arutani TSC makiuga ni yekoretwo imubinga munene gatagati-ini kao na thirikari tondu ona kigina gia kwandika arutani kiarekererio ni thirikari komishoni ino itirenda kube arutani kiria kiri kiao. This industrial action has now metamorphosed to a struggle. No ona gukiri uguo arutani aya ni meitururite makiuga ni mebaririe kugena giikaro na thirikari maranirie na yetekira kubingia mateta mao maria ni bamwe na kwandika arutani a JSS 46,000 kumongerera musara na kubeyo kigina kia urigiti ni megucokereria wira-ini. Mugomo wa arutani a secondary ukiingira kiumia gia keri arutani aya mathiete na mbere na kunyitirira ati no mekuthie na mbere na mugomo amu mageria mao makwaranira na amandiki aria nio TSC mathiete ona mbere na kuringa ithiga. Ngiribotera Inooro TV de county-ini ya Nairobi njitagwo Masi Wadia wa Muriithi.